Pinarning samai birta ke than pon jibang nili jitkramsa lase non birta thepi langpon sina. Bakmari rong chiklam aha varaphan Railway Department atumpen ke tharle pe nipa jok ponchi aphansi Bakmari aha var SGB laban ki rong ra tumpen ka chuningri Borlang phet aha var tan ke parlo pon pe de jia phansi Borlang phet aha var TVDC chairman lapen rong ra tumpen ka chuningri Ang tan pen kebang it ke bega che susi Karbi phan aring hu pasu phan ki neping nang si sudak akang sai piwek nang si pusi ka chi songpon Karbi Longlong sami agriculture laperki irrigation asai kamapen pachin thor sai muke claim pon jia phan Minister Pius Hajurikia Karbi Long an ka humri Non birta puthot ang ton pen langpon sina. Railway Department atumpen Dipu Railway Station ri parlopon angkang ki pathi ponji pupen kedamtang pai ni pai cleaner ke parni Railway Department chokomar atumpen smi Dipu Ward number 4 Bakmari rong cheklam along an humbidam si siding pon ki thale ponji angkang semi pang thek ponsi ang thek semi bi dekang lo lapan ki nikre phoang bong dakpan ki strek edge phan semi Railway Department atumpen smi pachini dekang lo Railway Department atumpen ka humbidam huts rong cheklam PWD ato war ke dialog an si ke thale ponchi phan semi ang thek semi bidikang lo la solong pinang an Karbi hem tun pen semi parlo pon der lo rong chiklam arara tumpen ki kematha kisung dokok lo athin non amat kona si trek po la pen ke dam jita athai velu pus alang ni tumki ningri pon renti lo la solam aputhak pen pai ni phai Chris cap ani rong chiklam arong arat tumpen phen ke mai kani pon Dipu Ward number 4 Bakmari rong chiklam along bangki kedam tang Chris kebra plikebra ner ke paninkan hut pensi rong nak chukim pon lo halas hut bangki Railway Department along libuda chini ne dera jokpen si rong semi nak chukim derlo lasin non la dak bangki chitrek nang jipu bena jokpen ki nili tumki chitrek thaya vilu Dipu Railway Stations angkang ke pathe pon jipu along bangki thangnar ki pudunji alam avi bonta hem an makina pa jok pitikang thapus alang ni tumpen chunungri pon Karbi Long Tamas Council CM Dr. Chom Ronghang Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma laban ki Railway Department atumpanta chunungri pon labang so pherengki amaya long SB Baliram terang Thon Sing Ronghang lapen rong rat umta chitong dun Railway puthar long bang aprang sei ni tum kachuning ri gang tu mangke itum district level pen ke CM ati hai Dr. Tuliram Ronghang alang li phansi ni tum phang masapso akerap longji mene pusi ni tum chuning ri ponlo lapen adun thu ke state level long ke chief minister ati hai Dr. Himanta Biswa Sharma phansi ni tum chuning rilo alang li tum hoi pen pete ni tum phan ki sung ni pa jokon elo pusi alang li tum phansi chuning rilo athema ni li tum dak ningkan ko an ni ke dotang adim lo laso ningkan ko an ni ke dotang pen ke pini ke ni li tum ke railway along ke do pu pini abang ke meter harusi 90 an andalo Daso 99 and penir tu akisung do koklo. Athema tu rong barin ikan pokep ne kabuci tang arong lo. Hala so arong apan ke ni tu kisung hektik lo. Lapen ni tum ta sicini lo ni tum ke siksidul area long. Along le lake railway long le kali Karbiang long along le lapen siksidul along le. Apot dia make hai mate Dr. Tuliram Ronghang apan chuning rilo lapen Himanta Biswa Sharma panta alang li panta chuning rilo nili tum phan meter 150 feet along pen rehai na pi phan 150 foot an nang enno lan da ke ni tum dak itu kethat hobitha ji puti kado hachuni ni da CCM sar tapen Himanta Biswa Sharma phansi nili tum rong te kamarat pen chuning ni terang lo rong asar lo rong teklam gangbura lo lapen lapua lang li bangke rong teklam sarkari gangbura lo alang li bangke Baliram Teron lo tapi alang li bangke rong akisar abang pulo alang li ke rubising inti tapi alang li pu bangke Roton Teron alang li bangke sing inti nili tum la rong akisung ke boy apan media na kiti du nang kok alam theke lai hui han lo lasi gangbura hoi pan tame ethe thini paning je ifan nili rong akisung alam ke batan ifan ola pen ahok pala lo nili mention tene dalo nili tum Guwahati long tame Dr. Tuliram Ronghang CM sar phansi tong damsi nili tu application mate memorandum pidam lo kasi hala so pidam hut kan tame alang li tame ning na pa thedul
lasi coro lo non lason hakasini to hanang rabe kutusi doktor tulira mo hang pan wan ma disten bang nang itu nang sai di si ke ne kusi ni ku jagat itu long wang pen mane mana nak toy pen itu hanang sini tha bang disten pen itu ati sung pen jok itu kami nak han di han kene di pai pai ni phai Chris reke pani bolang pher TVDC chairman lapan ki rong rat tum chingrum si phrengke mai kang ni pon non malom India angkang pi long pen smi armu kalakha mari census mi klempon bomlo lason si bolang pher havar long pen smi armu kalakha mari census smi pidepon bomlo bonta bolang pher havar long bangki municipal board atum pen smi census mi pidodam thu blasi bolang pher havar ki kipa phidun hup havar lang rat atum pen smi chongtat pen si ane om smi ke cholong chot lang lasi kiduk det arar tumbangki ason atex bangki piuni lapan ke bolang pher havar bangki development block atumpen ki pipon a job karalong penji sai semi chongdatun pensi asapsu war sai semi chelongpon bomlo lasil haya puthak semi kedam tang ani bolang pher havar arat tumpen semi Karbi Tamas council cm Dr. John Longhang phan chingching wai dam pensi bolang pher havar arat tum phan semi mate bolang pher arong asara tum phan semi TVDC chairman ki hokal semi pipajur pon erlo bot nona phi bangke municipal board atum pensmi census claim dam thurong bangki rong asar lapen rong ratum bangki simang huprong ason si dolo lasi bolang pher havar long bangki municipal board bangki non bangki parlupon nang nilang lapen ke bolang pher havar long bangki municipal board atum bangki census asai semi ki claim dam de jia phansi bolang pher rong asar atum pen chuning ripon lapen ke bolang pher havar long bangki ARO mati revenue department atum pensi census meeting ponang jibuta alang litum pen chuning ripon thu Pini labang so pherengke mai kani pon along bolang pher havar along pen TVDC chairman lapan ki rong rat da chitong dun All India local ba population census sa putak tunitum taborong pher ileka bala so adang ki penting ni silampak lain penting nang ko mananga sa ho kala manggelan lonon population census bangke dak bangke apang pen municipal board pu ira masi kaso area pen hal harus sidolo non bangke bang CM sar ba council tu mesia decision dan masih daga kacing kora bar sai we pusi TVDC di padundang pusi nang video masih la soa down committee ba municipal andara bangke non ma ladak already council penang TVDC proxy do PNCWC sido already masih nil tumi pui bangke hala so census long bangke all India basis population census bangke dan census ri bu bangkali Buthenon bang hor sudut bangke TVDC gitu tang koklai koson si dak town pen ba municipal board pen la so census tang koi rong mo kolam sirat kemanghu asu solam masih lam cepat lari pusing ke bang tinggi ha basi jong si rat tum kama thaba ki than sai lam lai lo jong si municipal board pen jong si la so population census lam lo pulonte la so record bangke hala tum long du kokko apo si non bangke ni dak pen ki rat tum ki bangke municipal board pen bang nang sasas nang nelo lasi ARO office pen si nang sasas nang pupusi lasi pupu lapen ke town binang ne ba municipal board binang ne polam the bangke guti la Karbi Longri Abirta council unta sini paka dadak itum ke lumajong havar ba borong fer langsuri havar bangke kacing fur the adin papine adin lang athe ba non inut baini lao sumara tumba sumar pinana phartum nanon sidam ke bang chon pun parti atam ke chon pun punta la job card kan block dokok pen isi ni kam silong sila tunta non dam punang punta jong si la so town committee ba municipal board si bikok pulong te la so dakke urban area plang det po lake block pen bang ba job card kan dak bolu ti abe jeto la sira tum bang ke la so po si dak bang ke non bang e town committee ba municipal board kenang nelo la si TVDC la pen CWC siginang ko puti rat tumang kani la sili tumla ake hai tuman CM sarapan kutung digi bangke la so lam manang tuma sabu eme kipi dun langdun ra la so bang nang tumala yaro office pen sina paten sa bang sigini kali pun rat tumang non aning ko yang selo la so sini pudam la pen isi apo ne bangke borong fer angkang bangke kadu ada sini la dape Karbi akai bang kompik population da kompik Karbi akai pan bangke bang akai ku pakrang dong akai ke ongke dana tumle hunan chihan sai tonsi thanang ko lo Karbi hayana lam posi khiruni bangke aphan sontholo dakta kai ke ongke kata isi ke sing ko yo si board bi ton hala bangke
Aku right mukata hala bang general lam jipo pasal equal right dukog ya ko bang kai sikit lam dukog sini tum bang ke naso puthak bang siam sarta asabo nang hon sonte poti matha te malu tum dala activity sikit sunje po kalon tum el poti la bang le padu na poti ni tum te tamatha niliram ilan lo Dipu police station ke parlapon dipu ichilong ke damdang pai ni pai cleaner cap aning vi angtan pen ke bang init ke bi ke jesu lapen karbi tum ke cingki ke chiton te dat ajok pen si labang soi angtan pen ke bang init ke bi ke jesu si labang so karbi phan un an areng hupasu un an theng chok amal si dipurong spilong ke krong pon pet delong arum long si vartikang choklo dipurong spi thi angbong along mat si angtan pen ke bang ke bi ke jesu si init karbi phan un an aning hangling theng ke chok kachine ke halu labang ki ang tan pen kiban ke be jesu tum an sami karbi tum an bangki ning sikabe kacrap chitu kabe pu nang chini dar si lapuson nang siplang haidet lo karbi tum ang tan pen kiban ke be jesu tum ari deng pen batai areng hu ke solo bon sami pini anian ta thangnat so dak pen kang sai pipon thek bang kavedet la so jok pe si ang tan pen kiban ke be jesu tum sami karbi tum phat nang phiri redet la pen nang lang robason si nang mandet lo lasi ang tan pen kiban ke be jesu inut imran halipu labang so karbi phan areng hu pa so bang abang fu bangki nep ing nang si so dak pen kang sai pivek nang jipu pen a jok pen si karbera tumta di phui chilong pini ke songa sai deng pon ang tan pen kibang ke be jesu tum karbiang long na dun chot peng si karbi tum phan lapuson batai areng huni ke pasu labang ke jin so me lapen chithrak me labang ke karbi tum isi ning sikap dera jokpen si bang ang tan pen kibang ke be jesu ta nang phiridet lapen nang lang rop lo las non bang ke karbi arar ke duan sami ning sigi do pen ke songra peji lapen lapuson ang tan pen kibang ke be jesu tum ning hangni pas plang long le da je phan bang ki rathur pak pen si song pon nang pu se alang li tum pen chuning ripon kribu prup ateng lo ningduk pik me thang adim nong sa phong areng so ilitum ke dam tang ani sa me ilitum makar bi bhan bi phik nang ka babu nok pak pen nang thu aphan nang ke thaji phan ilitum ka bori pato he jong dai ilitum theklang lo ladda ka long ilitum korte aphan ilitum phan nang ka pachi je nang ke theng nang ke chok renga ka aksi lang li phan dak long war chok thorom nala dolong long aku pai ki me halabang so karbi ap sibang cepa jok lo bon sa me badu ba kerap dun nang ave don marli etung bang paro ka tuma lang dun frong ko people non karbi itu milum cingru mekhelang ko people nang badak delang ko people nang liga chesong ni tuma ka chesong buli tuma por chethak lang ke ba hala bang so nang ka chini dun dera joine karbi to miningi sipeta ve karbi tum kan ke ka chesong aklam bang ve ko hala bang so nang chini dun dera joine si pini ke bang paro tum apong la puson nang ke claim lo aposi bang no karbi pini ke komane kramsa sangho abi bulo pina pe koma pone pina pe sungjir pone made pai pone koma pone bang no nang barno chechak berang nelo apong lo ilitum la so kutha la si wangno karbi akang sai long litik ilitum chesong thip lo nang la pena kanang sot lo badang de akang sai long litik la gele hem kang sam jana me kedam ya phan ilitum chethong rup lo nang sero me chok lo don marli tum un elo chechak on elo ta non ne phong mang ilitum ajat penjar me ilitum akang sai long wek nang ko don marli tum ni lilam thing jion de lo ni lining duk it lo athe apong si ilitum karbi basi nang chinek ka holo ni un elo la maninge chini lo karbi to mareng so pogala lam kimi lilo chuning mate dak lang oka bazar inut karbi phan nila men ke panu nilo nopak men thua ka thululut lage komat ma polete lage angtang pen ke wanga tu mate dak lang chong dadun mate dak itu malong nang dodun chode tumsi itu ma phan nang thenglang lapen nang choklang lapen akeng ari keng be dulang puga jasemet nitu mangala banga chedon the lasi nitum pedabat prang birta galong bang ke komat ne inura mum chai angtang men ke wang Imran Ali pune Imran Khan pune lasi towe por phai kebra chiti malom dak dhorom nala delong longsi inura karbi mate kramsa sangho phan jasemet theng pen la pen theng dor lo phit avia phik pabu et pen ho phit bangge dak la dhorom nala delong long langroi long subar chok war chok phit pen hola areng ahu so depen amik bonang prang pen alang hem chedam lo la depen alang dak nilitum ham lam hoy nang pale pen nilitum adimak long nang bijit lo la pen dak kulat ka chubido dak la jasmet
lata komade non tribal monit pu lata pini banga kulat in pupe dak karjulong teng bote alang daga cerap dun dopu lasi jasemet niligi pudamri bangke la non raikom sai ki domanda ni chuling ripu bangke prabjin ben komatsi la kram sa sango phan ke thengma rs weknang ji lapen lai to kram sa phan justice long weknang ji lapen nong wemat la phan rs le pote la so akache song bang nilitum amede bangke nilitum lam so se pangtang pon suji lan belo Assam Minister Piyush Hazarika pai ni phai Chris Kep Ani di Phurong Spi nang humri si Kajirung Hangpi Guest House along Karbi Longri Thomas Council CM Dr. Cham Nanghangs MLS EMS MSc lapen ki Agriculture pen Irrigation asai kam chokomar atum chitong dun pensi Karbi Longri pen spi Agriculture pen Irrigation asai kam kapaching thur ponchi asai mu pisami alang litum pen ching wai pon lapen ki a constitution long pen sami sai ka chong dada tum phan sami lun sami pi pon pu lapon chot kalilang si sai chutgi tum phan ka ching thur asai mu ki klem pon ji phan sami LSC constitution long pen sami asana sona klim sami pi pajir pon ji pusi Minister Piyush Hazarika pen pachini pon কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিভিউ কৰিলোঁ বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰিভিউ কৰিলোঁ অন্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি এখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিম এগ্ৰিকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাণ্ড বুলি এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি আছে যিটোৰ পৰা যদি কোনোবা কৃষি উদ্যোগীয়ে লোন ল'ব খোজে 2 কোটি টকালৈকে 3% ইণ্টাৰেষ্ট সাবভেনশ্যন পায় বা 3% কম দিব লাগে লোনটো লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কিন্তু কৃষিৰ লগত জড়িত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে সমগ্ৰ অসমত আমি আমাৰ কৃষি উদ্যোগীসকলক সেন্সিটাইজ কৰিব খোজো তেখেতলোকক জনাব খোজো কাৰণ বহুতে এই আঁচনিটোৰ বিষয়ে নাজানে এই আঁচনিটোৰ যোগেদি লোন ল'বলৈ বহুত ইজি কিন্তু পাছত লোনটো ঘূৰাই দিলেই হ'ল গতিকে তেনেকৈ আমি উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম আমাৰ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়ে এই সভাখন আয়োজন কৰিছে গতিকে এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু এটা আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 5 বছৰত অতি কমেও ইৰিগেশ্যনত 400 কোটি টকা আমি এই জিলা দুখনলৈকে দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু অতি কমেও আমাৰ 5 বছৰত প্ৰত্যেক বছৰে এটা সমষ্টিত আমাৰ ইয়াতে 5টা সমষ্টি আছে এটা সমষ্টিত কমেও 5 লাখ আমি ফলমূলৰ গছৰ পুলি দিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু আমি অইল পাম বা পাম অইল আমি বিস্তৃতভাৱে কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত মাখানা খেতি আমি বিস্তৃতভাৱে কৰিব খুজিছোঁ এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আহিম আজি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ তাৰ কামবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এক সব ভুল কথা এতিয়া অসমে ইতিমধ্যে কৰি আছে আমি আমাতকৈ অৰুণাচল বহুত আগুৱাই গুচি গৈছে পাম অইলৰ ক্ষেত্ৰত একো বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে মালয়েছিয়াত আপোনালোকে গৈ চাওক ইণ্ডোনেছিয়াত গৈ চাওক সেইবিলাক দেশ আমাতকৈ আগুৱাই গুচি গৈছে কৰিব নিবিচাৰে নকৰিলেই হ'ল মোৰ মাটিত মই কৰিম নে নকৰিম মোক কোনে বুলডোজ কৰিব মোৰ মাটিত মই কি খেতি কৰিম মইতো বুলডোজ কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ মাটিত কি খেতি কৰিব আপোনাক মই বুলডোজ কৰিব পাৰিম নেকি আপুনি নকৰিলে হৈ গ'ল বেলেগো দিব পাৰোঁ মই ক'লোঁ নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূলৰ পুলি দিম এটা সমষ্টিত এটা বিধানসভা সমষ্টিত এবছৰত 5 লাখ গছৰ পুলি দিম গতিকে মানুহে যি ডিচাইড কৰিব সেইটোৱে দিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব কাৰ্বি আংলঙত যিমান শক্তি দিয়ে মই সিমান ভাল পাওঁ মোৰ কাৰ্বি আংলঙৰ লগত সম্পৰ্ক বহুত বেছি কাৰণ মই আগতে ৰহাত MLA আছিলোঁ গোটেই বৰ্ডাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এতিয়াও জাগিৰোডৰ MLA বহু বৰ্ডাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান শক্তি হ'ব সিমান পীযুষ হাজৰিকাই ভাল পাব Pina Abirta pun ki lansi kang ton penelo la si domi thami kardom